Oras ti radyo ti radpas. Adan 3 minutos kalpasan ti oras nga lasay. Itamalem ti Lunes pitsa 15 ti mabilang iti bulan ti Hunyo taon 2026. Kasi ti sigod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control Direne sa Bilyonara, kastamutin ti TV Side Tipin, Channel 13, ni Jo Marie Abab. Maumay manin nagpalay lang kinagampayag, itilawang, at ang atang sumanglad, titamray dayaw apagtengan nyo. Babaan itiday ito'y a programa, anapaulwan sa umuwingayo, kendandanew tilukanja. At iagserbe wilogpay kada kayo, Manong Lito Alcantara, iso ti siladan na mangkibin, ken mangpasangbay kita sinuratiw, abon nagtilandanew anakay palaunan, ti mensahe kada ti patigyo iti biyag. Ingkastamutin nagiti papagayam iyong unayat, at umartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo ti daw ninyo, nagita komenyo ti live Facebook, ti DCTV Radio ti Radpas. Kita tuwing arod tumuna, asunata amay ruknoy, kada kay amin apada-pada. Sa paasarda ng padasti arwaten nagkarorete inurnos na buo na sinalutsut na nunalapsat metlaeng ti sungbat ko na idumduma pintas mo inawis ti barkada ket nagturungda ti papananda apagraragsakan nyanding teng ti oras di napupuutan at dagayam dakes ay mapasama at danagap iti nakita di lugar anaran niya jak pagarupen ang nairaman dayag na ipagpatek ko taksang kasal siyak itatay malmalday di patpatgeket na pukaw ko aduta anak
iraman da pula eng ti barkada di dalinam nama may saat trahedya anaka uraman di may sa apag didiskwar Dan sa 10 minutos, palpasan ti oras nga lasay. Yung sakbay na papagayam ng tayo, abibasa ti beriti dandanayo, hasta mo tindag iti kablaw yu, ken kumenyo ti live Facebook, kit kablawan tayo ngumunag iti papagayam tayo nayat, at umartarabay di ta Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Oran, kang runan iti siyudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Dagiti kayat na mangirwar ti installment na motorsiklo, at to yun ti Rosecroft Dom Philip Marketing Corporation, manipod Candon Branch Narbacan, Bantay Santo Domingo, Ilocos Oran, ken Abra. Ken ti amin na sangana manipod Region 1 ing Ganat Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso ken di kalidad branded a motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa ituray nyo gagayon. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo makailwar ti kapkap ni kanyo a motorsiklo. Nuadada na mamuyo kayat na tagkamotoran, kuyogin nyo lang umay to opisina ti Rosecroft Dom Philip Marketing Corporation, tadati agur oray 1,000 pesos, agon ko nati tunggal, adda makuyog na customer. No adda ti sa Studio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927 6952 099. Wenno kumunta ki via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo karagiti na dakama ta brand office ti Dom Philip Marketing Corporation, masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa poli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Rinoy Bagayo Nangagyo, ti Radyo ti Radpas, karagiti kakapintas kinaisong ababalasang to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila maalay umitlaan ti 1,000 pesos no makailwar ti motorsiklo ti customer. Realme lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID, ken may salang ako mikal. Don Philip Marketing tagur-uray kada kayo. Dagiti-mot nakabaya din ti motorsiklo da, in kaya lahanin dagiti original URCR, ti motoryo ti opisina, ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Basta motor ti sanpay nakahala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod taon 2017, agpababa 2014, in kaya lahanin Willie Clem, Dadjay opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yun na kita Xerox copy ti original, URCR ti motoryo, agraman valid ID.
Alawin papagayam mila. Nalami sa puluyupoy. Tintay tatta marikrik na. Tiday tuya bulan tihonyo. Medyo makulimlim mo nagmalmalam. Masaray. Buminit. Sumapngat. Mamamot unay nga napigsa ti todo na itata. Medyo arbis lang. Alawin kat kablawan tayo na pagayam. Mian kayabyab Camil Kakuskos. Reynalyn Garcia, Romamito Quero. Rosalyn Garriga, Reyna Keho Lebaran. Marnie Kababag, Tilum Philip Marketing Corporation. Candon Brands, Candon City. Pastamot ni Rinanti, Asuncion. Sorin Bumatay. Kelvin Tolentino, Ryan Carbulataw. Ruby Cabanilla, Ilamia Yunayon. Marisol Akoykoy Bagani. RG Javier Madelbanis. Ciara Sindricanya. Honda Elite Motorbikes Corporation. Kendon Philip Marketing Corporation. San Jose Narbacan, Locosor. Kastamot in Maylina Abilia. Robert Rico 93, Yamaha Motors. Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni John Davis Bergonya, Santa Maria. Ben Aquino, Susan Ramos Aquino. Oliver Pinto, Waway Gallardo. Tilum Philip Marketing Corporation. Bantay Brands, Bantay, Ilocosor. Kita tuwing arot ti pamalagip, Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City.
Assistant. It's an honor for our teachers. And this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Dan sa pulgit siyam minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Kiti ti bubukol may sa bubungan tinisi TV, tintepen channel 13, ipiksami tinabara kablaw, ipatpatig tayo nga may ti syudad ti Candon. Mr. Eric Disingson, ti Aldaw, panagkasangay na. Happy birthday, Mayor. Kablawan tayo ruda pagayam di Salintoso ni Rica Tubadlo, Mr. Soren Sir na Jerome Kayabyab, si Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos Sur. Kastamutin karapagayam Rolando Gamuso and family, Ibagar, Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ni San Isidro, Candon City. Kastamutin kadapagayam Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joanna Romero, Joao Romero, si Sex Dos ni Marcanday, Rubio Galimuyod, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo Nadita Labayog, Jinwandas Munsingarsiaga, Tibigbiga Sudipon La Union. Kastamutin karapagayam ang nilirakuya tilantag Santa Cruz Ilocos Sur, Agnes Obrero Titalog Bantay Ilocos Sur, Linda Ontar Ilsi Ontar, Tariwas Bani Pangasinan. Kastamutin karapagayam Alex Manaug and family, Isapang Galimuyo Ilocos Sur, Pastorano and family, si Rubio Galimuyo Ilocos Sur, si Rebecca Dagsi and family, si Kalungbuyan Galimuyo Ilocos Sur. Kablawan tayo mo na Artemio Cabangcala, Irenyo Cabangcala, Hilario Cabangcala, Tito Barcheta Constantino Lormente, si Barangay Banukal, Lidlidta, Ilocos Sur. Ang kastamot kin Melba Rosario, Imelda Valdez si Barangay, at Pata si kin Candon City, kin Camille Gasatan, si Paypayad Candon City. Kablawan tayo mo ni Del Magani Gabwat and family, si Pariok First Candon City, Edna Galon and family, si Pariok Second Candon City, si Daniel Galcon, si Kalawan Candon City. Kastamot na kablawan kayo ni Pagayam, Vilma Sulebon and family, John Sulebon and family, si Barangay Mabilig, Sigay, Ilocos Sur. Kastaw Tinedna Tolentino, Tisilag, Santa Maria, Ilocos Sur. Erlinda Inurelia, Ti Arnap, Salcedo, Ilocos Sur.
Beses Bulburo, Ticaburaw, Santiago, Ilocos, Tendenos, Monte Tubidan, de la Trinidad, Benguet. Hablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Mrs. Bautista in family ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Hasta tin Jericho Lucero ti Quireno, Tagudin, Ilocos, Mina Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan di Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan, Ingastam kin Merlinuma in family, Isamang Norte, Molinaw, Pangasinan. Astamot kin Renato Tingorden, Brenda Tabor, Serlin Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Maricar Garcia, Patrick Garcia di John Garcia, Carmelita Muraw ti Parotong 3, Bangar, La Union. Hingkastamutun grapagayam, doon abungan ni Disi Hormos, Jamaica Maymay Rosil Largo, Asli Tumbaga, Maricel Labungan, di Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Hingkastamutun din Batput Las Igan Dawasin, Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson Inorilla, Doming Inorilla, Grace Ganad, Mr. and Mrs. Clifford Eiling Ganad, Concepcion Gregorio del Pilar. Kastamutin ka na Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara in family, Tinalasin, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo da pagayam, Roelio de la Cruz in family, Tetinan, Santa Maria, Ilocos. Arnold Doeling and family, Didasay, Narbacan, Ilocos. Espiritu Salvador and family, Ticabarwan, Santa Maria, Ilocos. Templo Lorenzo Suliba in family, Tapato, San Esteban, Ilocos. Ingastapa kang Glen Beras in family, Tibang Bangar Burgos, Ilocos. Asli Ansita in family, Tibang Layan, Narbacan, Ilocos. Anthony Dueling in family, Tiabur, Narbacan, Ilocos. Kenisani Calderon Montero in family, Kinarayan, Narbacan, Ilocos. Kita tingorod tumunada na yun. Nangkay basa ka nagapugi pagayam, Joby Ruwa, Talakapan, Cagayan. Tidaniw na na Paulwan, Araraw. Iti panang taluntun ko, ikigit ti Karayan, naipalagit pinaglabas, anang tod ti sanaang, maslasan na nagmudo, ayat kinlaylo, minti pagdaritmat, naikalangak kinlimdo. Saam tinabati, tinalupoy akaunggak, insang sangita, kayat panagmaymaysak, karin-kari, asinaksyan ti kadaratan, napunas raming pinsan, jak napakadaan,
no kumalam mabalin, asyak ti danom, sumursorot ti ayos, amay palpalunon, dak kumamarik na, isaang kinapkot, dagiti ranget, uray na may sapsaplit, awan kumat agladingit, gapo kinayat, itigit ti karayan, nakaibatyak, nayarod kuma, amin na naglabas, sasaan nakasta, ngomar ararawak, Gaita ti Daniel na Paulwan Araraw. Nagapo kin Joby Ruwa Kalakapan Cagayan. Kitag tingarod ti may sa sunata amay pakuyog ti Daniel na. Awan gayam patek uken kabiyag ko naited na kun sa bali a puso marik nagpay para pamateg mo idintuta awan ka to'y sidong ko apay anya kadi tibason ko tani ayat impaay kumeti amin ko ada kadin sa bali a puso nagsakit para kanya, ti inaramid mo. Naragsak ka kadi, amang kita kanya, agsangsangit adda sa bali nga ayan. Kasanod arapaap jak kaya asangwen taawan kan dito'y na basod ko tani ayat impaay kumeti amin ko ada kadin sa bali a puso nagsakit para kanya ti inaramid mo naragsak kadi amangkit kita kanya agsangsangin adat sa bali nga ayan kasanod tupay lagado nga arapaak jak kaya asangwen tawan kan dito'y na jak kaya asangwen tawan kan dito'y na
Malagsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat sa 48 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Ito na Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito. Special greetings to my best friend, Rodi Kala di Sinait Barangay, Duyatyat, from Al Rayray. Thanks and God bless. Pastamot kablawan tayo na pagayam, Rita Puro ti Kabugaw, Ilocosoran. Wende Lorita ti Magsingal, Ilocosoran. Edgar Marquez ti Bukay Abra. Abi Kitasol, Joshua Kitasol. Ti Kawayan, Ilocosoran. Kastamutin ka na pagayam. Daniel Abalos, Rolando Abalos. Rinaldo Villaros. Lorenzo Sibain, Kilangquas. San Emilio, Ilocosoran. Ken Kirby Villaros, kay Matuboy San Emilio, Ilocotor. Pastamutin kadapagayam, Mr. Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, kay Dinaratan Salcedo, Ilocotor. Kadlawan tayo mo ni Lorde Poselero, Marlita Gamata, Tilintek, Banayuyo, Ilocotoran. Ni Robert Badilla, Randy Badilla ti Barangay, Ligaspi Galimuyo di Locotor.
Kaya kastamo tin Elves Ulanyo, Joy Ulanyo de San Pedro, Candon City. Kablawan tayo mo ni Glory Bayang Ibya, ni Santa Maria Ilocotoron, ni Mansel Sevillano Takadina, Tinamruangan Kabugaw Ilocotoran, Astaw tin Lito Turalba and Family, Lito Turalba and Family, ni Barangay Kalumbaya Galimuyo Ilocotoran, Ken Divina Rosendo and Family, ni Kalimugtong Galimuyo Ilocotoran. Kablawan tayo mo ni Perlita Mika Ironilla, Lita Mansano, ni Kaliwakeo, Salcido Ilocotor. Hasta mo tinaanak Kasim, ti Butubot, Balawan, La Union, Salibaging ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginabran, Balawan, La Union. Ingkasta mo tin Warlita Pascua Cortes, ti Kalangkwasan, Salcido Ilocotoran, John Rogodo Tugboga, Santa Cruz Ilocotoran, ni Marisa Rubia, Italitong Burgos Ilocotoran. Kablawan tayo muna pagayam, Mary Alcantara and family, Marilyn Pitarque and family, Pilay Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismail Gabo and family, and Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez and family, si Barangay Waigdaya, Andon City. Astamot and Albert Rapada, Offering Requepo, Mr. and Miss Bolyon Urganaban and family, si Barangay Patpata Sikin, Andon City. Adlawan tayo pa ni Lorna Bumaksa, si Poblacion Villavisosa Abra, Armila Bilandres de Piliganabra, Ani Asuncion de Bangadabra, Lorena Divina, de Babalasiwan, Santa Maria Ilocotoran, Miriam Braceros, de Pakang Santa Maria Ilocotoran. Engkastamuton Gripagayam, Arnel Garcia, Joby Garcia, Ara Garcia, Sabuanan, Santa Maria Ilocotoran, ay Santa Lucia Ilocotoran. Astamutin Wilson Calindas, mga Pilipinas, Liga Gallardo, Crisanta, Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili, Galutin Family, si Barangay Bagani Gabora, Andon City. Kitabting Road, ti Daniel ng Taybasa, nagkapo ki Rosel Agkawili, ti Kulaw, Claveria, Cagayan. Ti Daniel na Paulwan, Barong Agsapa. Sumingising raya itinit, kit barong agsapay ti may maldik, amang po na si ti saem kinsakit, gugwayan dagiti pasamak, anal ladingit, isim manasamit, inna iburay, kasi tilawag ti init na narayray. Mangtidbang ara ti barukong narnway. Mangikopin ti dagunsun kin sinay. Umisim mo kita ni Manalon, Nuy tinaglabas, nagaburanon di taltalon. Namamo kadaking kuana ti solusyon,
Panagtrabaho, ilugi naman nga ipon. Kastoy tiruida, biyag tunggalagsapan, kasi tiligay ti panagtulid na, nita kitadakay ti baba, intong bigat at kitapin nga to ka. Ngam talyawon tayo latta tinapalabas, awitin tayo ti karit, inaldaw a panagbiag. Tapnumag nasudi nga rapaak, taluntunin tayo, idanat kinaimbag. Raita ti Dani wana Paulwan, barong agsapa. Nagkapo kin Rosel agkawili, ti Kulaw Claveria Cagayan. Kita trimot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Isa na bayan na mati, anti nati ayam ko, barkadat sap sa puli, naisuti ragsak ko. Daw ko idi abarkadat ayan ko, di amok na pintasunay, o Diyos ko saan gaya, no amok lakuman, akas dati banagman, isaan na Kristiyano, adugayam tibisyonan, rabiil daw ko idi abarkadat ayan ko, di amok na pintasunay, o Diyos ko saan gaya, tataan na matian, o Diyos ko pakawanindan, aldaw nga naglaban, isugayam pagkapirjan, rabiil daw ko idi abarkadat ayan ko, di amok na pintasunay, o Diyos ko
Iti panang irogi kada gito'y nga produkto ket gapo iti tagtaga-inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numutoy biyang ta danonen dagitoy no adag kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it like that. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat at dapat 2 minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Kablawan tayo ni Brenda Lopez Ariola manariman nga buibuya ti live Facebook ti DCTP Radio Tiradpas mabaan ti dayto ya programa sa miwingayo ken dandani ti Luanja naimbag nga oras ken kanitom pagayam Brenda Lopez Ariola. Pablawan tayo mo ni pagayam Fatima Valdez, Evan Valdez, Merle Valdez, Joel Kamat, Ricardo Sabado, Ticorrooy, Santol La Union. Kastamutin kada pagayam Sira Tubia, Charlotte Aglusolos, Oliver Kodjama, Tin Family, si Makawayan, Burgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilar Abra, ni Gato Reyes, Tukipa Luba Abra, ni Madeline Monses, ni Tamag Villavisosa Abra. Kastamutin kay Melchor Doña, Paulino Doña, Irwin Doña, Joseph Burita, ti Barangay, Puter Santa Maria, Ilocosooran. Kastamutin Ibi ni Canoran, Eduardo ni Canor, ti Pataran, Agno Pangasinan. Kenny Lailani Rivera, ti Barangay Barlo, Nilsite Mabini, Pangasinan. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Frederick Maricel Cumbas and family,
Pilimar Cumbas, Presel Belino Cumbas, Candida Cumbas ti Barangay Gayaman Luba, Abra. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galyeso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Mrs. Raymond Oliente and family, Jomar Alcantara Jr. and family, Meli Niego and family, Sopilo Balvin and family, Berilio Balvin and family, Astautin Lito Balvin, Dennis Aguilara, Benedicto Kodjamat in family, Ruben Kodjamat in family ti Barangay Alangigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo pa ni Susan Galutan, ti Barangay Bagani Campo, Candon City, ni Nina Jose ti Barangay Katirman, Candon City, ni Eric Saldua, Barangay Kamaraw, Narbacan, Nilocotoran, Kinilari Akisay, di Barangay Ambulugan, Narbacan, Nilocotoran. Kastamot ng Victor Abaya, di Kamanggan, Santa Cruz, Nilocotoran. Ni Dayan Cortado, ti Kalawan, Andon City, ni Ria Palya, di Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocos. Maglawan tayo mo na Mr. and Mrs. Dini Yulita Alcantara and family, si Hansad San Esteban, Ilocos. Kumusta pagayang Bini Alcantara at palaing ka nga nasayaan. Astaw Kenjen Alinmina ti Barangay Kagkapuraw, Burgos, Ilocosor. Aglawan tayo mo ni Dennis Madriaga, ni Bango Dabra, Augusto Mico Alyorina, ni Suyo, Ilocosor, ni Angel Arsena ti Abur, Narbacan, Ilocosor. Maglawan tayo mo na Angeles Sabon Selection in family, Ikabarwan San Emilio, Ilocos, ni Marie Valdez ti Patak Burgos, Ilocos, Anki Malano ti Bangar La Union, Delia Dagno ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocos, Kinisali Kodjama ti Santa Cruz, Ilocos. Maglawan tayo pa ni Lini Ramirez, si Madarang Salcido, Ilocos, ni Rila Marca, ti Marin Salcido, Ilocos, ni Marcial Bravo, ti Santiburcio Salcido, Ilocos. Hasta mutin ka Mr. and Mrs. di Armayla Garnasi Gawat, in family ti Katirman, Candon City, Mr. and Mrs. Geoffrey Lisa Gambito, in family, Arling Galon in family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mutin kin Mercy Gabora, Ayla Crisanto Erickson Kines, Manuela Kines, di Barangay San Nicolas, Candon City. Pablawan tayo mo ni Florante Gramay, di Santo Tomas, Candon City, Lilia Gawat, Diesel Gawat, Lawrence Gawat, ti Barangay Katirman, Candon City, Ken Brenda Lopez Ariola, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kita tingarod ti Pamalagip Manipod Master Control.
po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ngam iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Dagiti kayat na mga irwarte installment ng motorsiklo at tuyin ti Rose Grove Dom Philip Marketing Corporation manipod kandom branch narbakan Bantay Santo Domingo Ilocosor ken Abra ken ti amin na sangana manipod Region 1 Inganat Region 5 Ujaya na kada kayo tinaparta ka proseso ken di kalidad branded na motorsiklo Honda, Yamaha ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayag. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang mga luwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo.
Dagitay mo tawanan plano, mga irwarti motor na nagdata mamuyo kayat na tiyagka motoran. Kuyugin nyo lang umay to opisina si Royce Club Don Philip Marketing Corporation at dati agur urayo 1,000 pesos. Agon ko na titunggal at dama kuyog na a customer. No dati sa Lutsudyo tumawag, tida ito yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumuntak ti Biam Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagitin na rakamat ang branch office, Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Andon City, Amyanan, Tilanba. Sa pulin nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Pinoy Bagayo ng Ugyo, Tiradyo, Tiradpas. Karagitin madanunan nyo kakapintas, naisip mababalasan sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maala yung mutlang de 1,000 pesos na makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Helmet lifetime free service. 3 years LTO registration kat requirements. To valid ID in may salang ako mikal. Don Philip Marketing Tagur Uray kada kayo. Dagitay mo at nakabaylon ti motorsiklo da ingkay lanin na kiti original ORCR ti motoryo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation Kandun Branch, Kandun City. Hasta mo talaga saan pa yan nakahala iplaka ti motorsiklo da manipod tawon 2017 nagpababa 2014 ingkay lanin winiklaim sa jay opisina LTO District, Kandun City. Itugot yung lagi tayo Xerox copy, the original ORCR, the motoryo agraman valid ID. Kikablawan tayo roda pagayam, Ilina Kodjamat, Piligalot, Corazon Calibuso, Disimi Calibuso, Manaling Kodjamat, Caroline Kodjamat, Rose Kodjamat, Ruben Kodjamat, sa Barangay Langigan Sikin, Andon City. Pastaw kin J. Carpina, Joy Baturi Carpina, Glory Carpina, Jamie Carpina, sa Barangay Akib, Narbacan, Ilocosor. Kablawan tayo mo ta Asinyan Rondelia Group. Astra Pagayam, Alejandro Culas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Ricky Bagdayan, sa Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Kingkastamutin kin Barangay Captain, Edencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalyo, Ex-Captain Roberto Balben, Barangay Sibsibu, San Emilio, Ilocosor. Kastamuting Barangay Kagawan, Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual, Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Parinas, Perlita Kodjamat, Juan Kodjamat, Barangay Langigan Sikin, Kandun City. Kastamuting Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Hasta pa kin Ben Saludo, Abit Saludo, Nixon, Lakwasi Domingo Manzano, Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo pa na pagayam, Aurelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonalyn Ortiz, Runami Ortiz, Dorocho Ortiz, Legordinia Ortiz, sa Barangay Nagsabaran, Sor, Balawan, La Union. Hasta kin Roslyn Yanga, Cecil Ramos, si Tagadja Valdez, ni Aria, si Yolanda Rosario, sa Barangay Patpata, Sikin, Kandun City.
Kitati nga ron tidani yung inaibasa na naggapo kin Island Berso sa kabag. Ipantay tamurong kawayan ni Lokotor. Tidani una na paulwan, lagip pinapalabas. Jak matukod a panunutan nuwapay a pinanawan na adda ka di nagkurangak tapnuslak taing ka insagmak inayat ka napnuan kinapudno jak malapdan ngagsakit tinakem ko Lumanyan olpit nigasat ko saong kinrag saibag in palakam mo Inupay kasta kit alawatek manglipat kingka kitursurwek narigat nga klonon ngem maramida tapno aggibutan dagiti sa saibag nurumteng to'y tipanawan amalipatakon dagiti sam dinaktulattat awatan kasi kakit pasit pinaglabasan winsaanan na may sublipay ayat kindunguin na kimpay dakon kayat yag sa bagpay maglak am piado asinay Raita tidani wana paulwan lagip pinapalaban managapo kin Island Berso sa kabag ipantay tamurong kawayan ni Lokotor unday to'y kadasa jay pagilyan ti Itali kitag timot nga rod ti maysa sunata amay pakuyog ti daniw na
Nun sikap yan siya agragsakto. Ikariken ka nga ipay kunto lasudi ang karayo. Laglagi tem kumabiyag ko, sikap di amin ko. Pacem kakay suna puso, na itukitet ayat anapot no. Laglagi pem kumabiyag ko, sikap di amin ko. Pacem kakay suna puso, na itukitet ayat anapot no. Pacem kakay suna puso, na itukitet ayat anapot no. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. We'll come
talon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapo for calamity victims recently at the earthquake of the Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugan ng Belgian di Balbalayda, di daduman sa akin masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at para na di calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dita, awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at kadambak ito hindi nga gararamid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mat, yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic share, awanti nailalok na no preservatives added kung na yay. How to cook kada yay. No pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then DJ 9 kilos 4 days. Less than 200 rolls. Dan 30 ket maysa minutos kalpasan ti oras nga alas 7. Kakunan ni Celestina Limihan na imbaga sardam mo kuya dito from Tintin del Lera. Na imbaga rabim kuya nagkapuret aking Brenda Lopez Ariola. Good evening tatang watching from Antipolo City. Nagkapuret aking ni Yomi. Gusto kaya amin sa Antipolo City. Kikablawan sa roda pagayam Dionisio da kanay Clarita Ragos si Barangay Kalaotit Baknutan La Union. Hasta mutin kin Mr. Renato Mirna Pascua si Ortiga Baknutan La Union. Agosto Ligaspe Juanito Alcantara si Barangay Talyawon Tagudin Nilocotor. Kablawan tayo mo si Barangay Captain Alfredo Cawes, Barangay Kagawad, DJ Coico, Jofre Cadorna, Minda Palo ni Jun Byron, Berelio Ambabag si Barangay Banukal Lidlidda Ilocotor. Kablawan tayo mo ni Glory Gayaw, Emily Tumupiat, Annabel Tumayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, si Barangay Kalitong, Burgos, Ilocos. Hasta mo kin Eddie Boy Lobindino, Emily Lobindino, Mercel Lobindino, Angel Lobindino, kay Roelio Ligaspi, kay Barangay Gilong Dalawa, Alilom, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Edwin Sullivan, Rick Rivera ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Raybain Cliff, Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan.
Hasta mo pagayam, Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricarda Calagis, Roslyn Calagis, Ronaldin Dongpain, Kenrialin Benito, di Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Mark Anthony Gratuito, di Barangay Villarica, Candon City, ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., di Barangay Bagani, Ubbog, Candon City. Kastaw Kinsila Romero, ni Carje Romero, Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Pidilina Romero, Martis Romero, Fernando Romero, di Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kastamot kinadilila Rivera, di Green Valley, Baguio City, Johnny Navarro, George Ramirez, Joan Ortega Ramirez, Jen Garcia Ortega, di San Fernando City, Astaw kin Malua Baya, di Candon City, Magda Eleo Tapato, San Esteban, Ilocosoro, Eli Tejada, di Kinarayan, Narbacan, Ilocosoro, Felix Ramos, Ilaw Ingon, Santo Domingo, Ilocosoro, Kablaw dahito yung naggapo, San Carlito Estrangero, di Barangay Sabangan, Santiago, Ilocosoro. Kablawan tayo mo ni Albert Cacho Albasan, ni Pilar Abra, ni Raymond Cadosio Tambulugan, Narbacan, Ilocosoro, ni Eric Paulo, ti Pawa, Bigan City, ni Lester Tilaplapog, Belia Bilsosa Abra, Astaw kin Janus Car Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in Family, Nanaya Gabayan, di Barangay Salvador Sikin, Andon City. Paglawan tayo pa ni Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Trocerera, Angelina Abanto, Barangay Secretary, Leche Guerrero, Barangay Captain, Ricardo Bilog, Barangay Nagripkan, Santa Lucia, Ilocosoro. Hastamo Kinamor Salibo, Lorenzo Lawagi, Walyeta Lawagi, Ronnie Alcantara, Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocosoro. Paglawan tayo mo Jubilito Bustamante, Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante, di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kita tingarot ti pamalagip Manipod Master Control.
12 nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. At dapat sa mga 47 minutos, kasangwanan to oras ng alas 8. Ito na ni Tony
minusaba palakol. Bag nga rabihim idol sir, ablawak ti naimbag nga panagdingdingog, amin na taga Duras, Pau Asranyag Santa Lucia, nang runa ti pamilya, Dobira, minusaba ken palakol. Agyaman sir, to'y kimablao Tony Boy, minusaba palakol, Tiranyag Santa Lucia. Kablawan tayo ruda pagayam, Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilin Ison, Lider Ison, Leia Ison, Daniel Orbos, di Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Kastamot king Babi Goroste, Daria Baba ti Barangay, Pidpid Santa Cruz, Silcotoran, Bernardita Lebaton ti Barangay, Bugnay, Candon City, Lanismi, La Chica, ti Pantarer, Villa Hermosa, Santa Cruz, Silcotoran. Encastamos en Cesar Valleos and family, Vincent Inigo Senior and family, Ryan Valleos and family, ti Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Hasta Tinaypre Lavillo, Merio Rabillo, Rodrigo Avillo, Milanio Robang, Elsie Robang, di Barangay Amgid, Candon City. Pablawan tayo mo ni Rolly Gabaldon, din na Minandaya, di Barangay Baringkukurong, Suyo, Lucotoron, ni Richard Chaan, Dorsadan, Suyo, Lucotoron. Hasta Barangay Captain Pedro Obwan, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayong Endores, Ramirez de Barangay Mabilix, Sigay, Ilocotor. Nagkastabay kang Jason Libayle, Marlene Ventura, ni Magallanes, Luna, La Union, kang Henry Tangalin, ni Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Kita tingarudin ti Maodia Sunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Ay ayaten ka, iti agnanayo, sikat iragragsak, liwliwaday to'y puso kenrik na, awen kumabiyag ko, ikarik di kanto ikulbo, sikat ibagnos ken ti amin ko, patpat ken kabiyag ko. Nyan no mapukaw ka to'y biyag ko, awan serserbit lubong ko, sino pa'y tiragsak ken kamang ko, sino ti manget-et ili ko. Sikat igapuna, nuwapay akas tuyaken ka, usok agkun kuna, agnanayon pateg mo tuyrik na, wen laglagi pen, siksikan tulaeng, kanto pulos pagladingiten, si kalat ay ayaten. Nyan no mapukaw ka to'y biyag ko, awan serserbit lubong ko, sino pa'y tiragsak ken kamang ko, sino ti manget-et ili ko.
panagsak Liliwatay to'y puso kenrik na Ben laglagi ben Siksikan tulaen Di kan tupulos pagladingiten Si kalat ay ayaten Di kan tupulos pagladingiten Si kalat ay ayaten Si kalat ay ayaten Dapat sa 10 minutos, kasangwanan ti oras, alas 8 ngintay panagpakada. Ikablawan tayo ruda pagayam, Lynn de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay, Pinipin Santa Cruz, Silocotao, Pastautin Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, de Barangay Lasod, Santa Cruz, Silocotao, Astapikan Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan de Barangay, Babayuan, Santa Cruz, Silocotao. Dagiti kayat na mangiruart installment ang motorsiklo at tuyon ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Narbacanin Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1, Inganat Region 5. Ijaya na karakayo tinapartak a proseso kindi kalidad branded motorsiklo. Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa itururay niyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawa ng plano, makaiwarti motor na nagdata mamuyo kayat na tagkamotora. Kuyogin nyo lang umay to opisina. Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Kadati agur oray 1,000 pesos. Agung ko nati tunggal at makuyog na customer. No dati sa Ludsudyo tumawag, ida ito yung cellphone number 0927-6952-099. Ino kumuntak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo para tinadakama ta branch office ti Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilandang. Sa Pulinyo, Tinagan, Lito, Alcantara, Sales Manager. Ino'y bagayo ng Agyo, ti Radyo Tiradpas. Ragiti madanunan nyo kakapintas, e naisim mababalasang sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapnoin sigida mahala yung mutlang ti 1,000 pesos no makaluwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, free year self-teo, registration, safety requirements, so valid ID ken may salang kumikar. Dom Philip Marketing Tagur Uray karakayo. Dagtemot nakabayan ti motorsiklo da in kaya alanin na kita original ORCR ti motoryo to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo talagisan pa yung nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 nagpababa 2014 in kaya lanin wino i-claim sa di opisina sa Theory Street, Candon City. Itugot yung lang nagitay. Xerox copy to original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsepod kanaibos manin. Ti oras tayo tila ito yung programa sa umiwingayo kinandaniw, kilokandya. Kitinton manin malam na bigat. Padaanan yung tumanin.
isa sangbay sa may dayaw pagtenga nyo. Alang rud papagayam nila ibatimin tinaimbag nga oras Hendra biyu amin pada itinagan ti Master Control ni Dennis sa Billionaire Pastamo 23 beside KPN Channel 13 ni Jo Maria Bang Kento'y pagayam yu Manong Lito Alcantara Lito'y I love you bye-bye. Medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inya gitu ni First Lady dito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kadi kiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulukan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocos nang ro na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep di kito nga serbisyo iti gobyerno.
programa ni DSWD na ayuda para sa kapusakitan. Isugamit nato yung programa na nag-request ni President Bongbong Marcos at aming na pamilya na mawawag ng financial assistance. So, napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigitan na program ng AKAP. So, natin AKAP ako ay sa kabalo ng programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.